Kristo bakunzwa mukama amuri ku mpande zine z'isi inema y'Imana ibe mu mitima yacu gwiriye rwose urukundo rw'Imana rugusaba uduhazi bwiza byose dukeneye kandi ububasha bwa mushobora byose uturinde kubabara utwagurira imbibe uduhe guteturwa mu makuba y'ubwoko bwose. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu, turazi neza yuko uyu munsi turiko n'umunsi udasanzwe mu buzima bwacu, sibyo? Nuvuga uwo kubwira ngo bon weekend arigiye kumbure byo kubwira wo bubuti byanga byarangitse bari kumbwira ko akane ku mwaje ko gatano ku mugoroba oyi muhumure Imana iracari ku kivi iri kirakora kandi ubuzima bwacu mwumve ko Imana imuhesha agaciro ku buryo bw'uko ikunda ko dutaba. Rero ndasenze ngo amaraso ya Yesu Kristo atwikire ubuzima bwacu ububasha bw'Imana bukorere muri twebwe kugira ngo nibwe byose byari bigambiriye ko n'ubuzima bwacu tubikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo, amen. Matuganire gato muri rizamu ryo hagati ya saa 12 na saa 9. Gato imbere ko tuganira mbisabira imbabazi. Ndabasaba imbabazi ari mu Kristo yambwiye ati iri kuravuga uzore wibuka yuko ubwira abantu benshi barenga umwe, uzore wibuka yuko utari inbox y'aba niko koko nta kinyoma na kimwe yavuze. Arambwira rero ngo iyo uvuga nabonye ko yarari karatsimbataza yindi message yari yahawe ku bintu bijanye n'inyigisho zo gusoma ijambo ry'Imana dukunza ko tutarinze gusigura ririmo ribene Levi aho avuga inyama ibikoko bizira n'ibitazira. Hari abantu benshi kijya kintu cyakoze ku mutima byanangaje kugena ari ibintu byinshi turiko turasoma nk'ubu mweje ngiye twasoma imibembe kubona atamu Kristo yarakaye nguko oye kandi mubona ari ibintu by'ibiherehere abana banyu bagendana namugwanyu bigendana narahize no mu Kristo yombaza ngo ndabingena mbaza ati iyo uri muri periode d'ovulation kijya gihe cimbere utinyanga cya mugihe cy'utinyanga abagore beshi mugira ibyo nuzeya cyo bisigurika indamubura ngaho uko navuze ku nyama ikintu cyo kurya mu cyo kujamo abantu benshi murabutse gose ibyo bintu by'umubiri n'iby'umwanya muto harabye batazire narabwiye inyama uko bigenda kandi ikindi naco nikito batangaza buriya rero yiri umwigisha w'ijambo ry'Imana ubumeze nk'iki uburi umuntu ushobora guhagarara ngo hagaza no kuko kuri kw'ijambo ry'Imana ukuvuga ukukumva sibyo sindakuvuga kuko nabanje kuza mu bitekerezo byawe cyo kuganira nawe njye mwana babwiye n'indoto iyo mwana dukunda kuganira bitwara nkunda kuyakira hari indoto usoma nkaba ngombwa kutayirotora bavuga ati reka izoba nzigende mu zindi ndoto bizomarigiye kuki usanga ari ubuzima Imana yagushiriyeho kuko hariho n'indoto nziza ari amigdala yawe ubwonko bwawe busesa ico warayemo cyangwa ico wiriwemo ariko kandi naho ngene kubona biza bifite ico bisigura mugabo mu Kristo urabanza ukaraba mbega simfatiye ku maranga mutima yiwe ibyo bintu rero tubihabwa n'umwuka w'Imana twaze kuba tuyahabwa n'umwuka w'Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana yari irahiye ubwayo kandi ikabivuga mu bwuzure bushasha ntinabivuga mu bwuzure bwa kera no ni mama wa Pawulo yandikiye abakristo baromani ngo Imana yari yarahiye ubwayo ngo irarahira ko ijambo ryayo yandikishije yashize atagishobora kurikuraho sibyo. None nimba Imana yavuze ngo igikona kirazira jewe konja kwigisha igikona nabone kizira no mugabe yongeze kwiga ikona Imana yagitumye kukigaburira Eliya ndavuga nti burya koko rero nikizira Imana iragikoresha niyo mpamvu babwiye Kristo ngo dukure mu gwafu aravuga ngo reka ugwafu nuro bikurane igihe cigesa mwene kugesa mugabo reka nizo mbaraga zatwebwe vuga uko biri kora uko biri ngiyatura uko biri ikindi naco rikitabatangaza iyo kiri kintu Imana itagomba ikuntererana nukuvuga ikima nkuko jana gisomye pare surprise y'abako nenda citetse ndavuga ni koko nenda zitunze ndabaraye naco mufise mwokora ngo nongere kuzitunga cyo kuzita ndigikunda kandi nombre nibisigura ko cyo kizonjana mu juru no nshobora kutagiza nkwavu nkarya ibindi bizira nshobora kudatunga izo nkwavu ngakora ibindi bizira mugabo jewe nagisomye ngakimenya ubundi sanzwe ariko ndanameze unangiye nawo mbwira uti nk'ubu genda bakarorero siko wavuga ngo sinda nababarira genda babarira rwose mugabo ndangakuremereza umuntu jewe unambwiye ngo buryo uzikunda uhisha nkwaregisha ukacyose ngakubaza impamvu ndakuhishije nsanze icyo kintu kubyukuri ngikora ndondera gukora igihushane cyacu rero ijambo ry'Imana nari kandi gifitiye ububasha bwayo mbeho no kugira ngo ucuronga n'ubuzira cyane n'ubuzishira
ho mwibaza ngo biroroshe kandi yisi Bibiliya Paulo yaravuze ngo hari abantu bazozuka bazukiye kubazwa igituma igategeko bataryumviye hari n'abandi bazozukira ngo kuko ntari batazobazwa ibyo batazi kandi no bitwego turigisha mugani mutima w'Imana atuma mubyakira mukabifata nangam umutima w'Imana atuma ubishira mu ngiro nukuri pe nategeko na muntu nogera ngo nabwiye ngo urongorwa ruri nkwavu gusohora ntabwo ibizira dutunze mu mitima yacu ari inkwavu gusa no mugabo je umwanzuro nifatiye kandi ntabwo Imana ihumugisha abantu bose umvise ijwi ryaje none ugira ibintu byose mvuga mu bishira mu ngiro no ahubwo mu majambo igihumbi nshobora kuvuga no mu bari 15 mushobora kubyumva haba harimo babiri byagenewe none abo babiri nimvuga ngo ncishe ku ruhande bizobashikira haraba byagenewe nagira mbabwize ukuri ko ibintu byose ngo noshira mu mutwe wanje ngo ngiye mu mvuga byose ngo mu 15 ngo mfise mu telefone cy'amurenga ngo murabyumva no wandi umweswe Nabandi umugome Imana izoba hakumva no kwakira nico nyene kuko aje afite amaso y'ugusoma gusa afite n'umuntu wawo kuvuga sibyo mutekane rero mutekane ngwande y'inkwavu hari ibijumbu hari biraya hari umuceri ibyo byose nabyo biracika iki gusa nabanye amaverse biblique bamaye kumbure nuko uno musitevisa kanya gato kindoto no kwishura ibibazo nzokibategura ko inyigisho nta kibazo Mugabo gusa mu byumve ngo hari ikintu Imana yabwira abantu kubera ikizira kihabaye akarorero mu majambo bamaye musome bamaye mu actes des apôtres ibikorwa byo batumye igabane cyacu icyo nzi ntaraje no gusesangura navuga Koroneliyo hakavuga Petero hakavuga abasuku ba Koroneliyo murumva abasuku b'Imana no Petero uhagarariye abasuku b'Imana kandi Imana yaramugejeje imusanga arashonje imusanga ku musozi imusanga ari gusenga imusanga mu itiro nindo imusanze ku musozi ari karasenga ikamusanga mu itiro ari indoto iramubwira Imana yari ishaka kwereka Koroneliyo kwata ushobora kuziriza Imana yaziruye none nawe nimba Imana yarakikuziruriye si sawa none bisigura ko nanje yakinziruriye no hari Imana yabonye kuri mu karere ko kurya inkwavu gusa urayibwira rero Imana nakindi kintu mfise cy'ukurya irahezira kiziro akarorero nare twese nk'ubuje nk'ubungu kwigisha ijambo ry'Imana bikuye hari Imana abanye ati muri ibihugu by'abarabu ufatiwemo n'umuka gusoma ijambo ryanje nta kindi kintu gishoboka ikisha ndaguha uburenganzira ninde ubunyaka mwibaza ntawuhari kuko nyene ijambo ni warisomera ntawuhari nubu rero hari iby'Imana inzirura ku muntu mugabo twe natwuga nitwiteranye n'Imana Imana yandikishije kivuga uko kiri ubundi kuza ngo uvuge ngo Yesu Kristo yarabikuye ibya kera Kristo nawe yavuze ngo mu mategeko igihe cyose bamugerageza mu mategeko Imana yacishije mu kanwa ka Musa nta na rimwe naje gukuraho nta n'injyo naje gupancarika ahubwo naje kugirana musingo niyi yaravuga igakamya ikiyaga bwarubashe bw'Imana bukora muri we ahubwo yavuze ngo naje kuyasibiriza nuko neza ahubwo ngo joho kuyimbika ariko we nawe Imana ishobora kukizirura kuri wawe none nigisha nshingiye kuri wowe nyene kandi en totalite ndiko nigisha plus de 10000 personnes nzokunguka iki nzorongiki ahubwo reka nigisha nashingiye ku muntu nashingiye ku bishobisho nigisha shingiye kuri Bibiliya ikibwirwa n'icyumva icerekwa n'ikibona wowe byakira naho uvuga ngo ndiko ambwira abantu benshi ngo kandi message izosigara ni message izosigara Paulo ariko abwira abakristo be Antiokia nicyo kidukiza uyu munsi yavuze ngo nibaza kubabwira na Kristo aragaruka arabivuga ngo muce mugenda muhinyuze murabe ko bihuye n'ibyanditswe geranda nibiri muri Bibiliya mutekana kandi yaravuze ngo ni muri ibyo bakora ibyo bakora byose n'ibyari bibi no kuba jewe ndagisomye nkakirongera hamwe nawe nkatera mfata umwanzuro ntibisigwa nawe gufata umwanzuro n'uzofashwe ku nguvu twebwe ubundi tujejwe kwigisha tugasiga ni mutima w'Imana sigarambisha byawe yuko atategeko ruvuga ngo ni itegeko risohotse no ni inyigisho mbwe inyigisho yari iri mu mategeko iri mu byabene Levi nawe ugomba kuba umwene Levi ubaho Nje kwa byo shaka Habisigwa ko nzocengira ubusaza ahantu rero ndabasaba nimutse muramugazwa n'amajambo avuga uya ahubwo gororokera kiri muri Bibiliya kuko Imana ishobora kuzirura nibinga bya planning familiar byo bagore baja kushinge none nk'ubu uye kuja ku rushinge nimuvuga ngo ni kwicyumana ngo ni kugirane ngo ni kuniga ngo ni kugira iki arabavuga uko babishaka bose umuganga akigisha uko abyumva namwe mwuka akabaho ko mubyumva ngabo kubyukuri hari gihe musanga biri ngombwa ko uwo muntu uwo muhanura kugira ngo urugo ni rusenyuke
kwaje kuri Efraim na karorero je nawe ndagira iyo nama eka ibyo si byanje ibyo si nyigisho yanje sibyo no kuvuga iki none umaze kuyimugira ucigira n'umukobwa we ubona bani mujana mugabo haranditswe mu biki nimugere murondoke mugane musenyi mugabo nimba babwike jambo Burayimu yabwigiye ku bana bangana umwe Isahaki ntabwo na Ismaeli yari nta nuko n'abahungu batanu baketura bari ubundi Burayimu yagize bambwira Isahaki banga urubyaro rumwe no kubyara kumuhabana no kubyara ko mutekano murondera Imana mukuri ku jambo ryayo bisigaye cyeberekana umutima mwishi kandi hagikintu nakimwe kivuye mu kanwa k'umukozi w'Imana kizobatirimuza nomvire n'ibikorwa byabo kuko nabo bafise urubanza rubarariri nkumabwije ukuri nta kintu nakimwe nanyigisha n'imufemo mu kintu cyanditse muri Bibiliya ngo ngaruke ngo mvuge ngo urumva uhinyanye nkuko no aho ushobora kujanisha icyo twita croque ushobora kujanisha byonyine hamikindi nacyo ngomba kubabwira ntimuzoze mwitwareka basi umwigisha w'ijambo ry'Imana biyo yavuze ati ni iki kizotubuza kuja kuraguza avuga ati muri mwebwe nzobatorera abantu baza babasigurira babarotorera ariko nigeze avuga ngo baza bari Imana nkanje umweranda sibyo nibikunda musari musawe nyene Imana mubwira ati kubitarimo yaramenye ko bitarimo akisanga kubisekari Imana yamara Imana izokwamira hejuru yacu mugira keneye ugerageza basabikije bijambo ry'Imana inka kujya kugizene inka kujya ku mwana ariko yiga gutambuka ukaro nk'umutera intege nikagira de gatambuka gushika kazoshingura kandi natwe rero kuri intambara y'umwuka intambara y'umubiri ya kamere y'Imana muri twebwe na kamere y'umubiri dushinguka duhereye kuri imisi cyangwa byacu bitandukanye nuko rero mutekane rero byo nibisubire kubabuza amahoro nibisubiye kubatuma mwijigwa nibisubiye kubatuma mugirane oya mutekane gose Imana nyene amahoro izibyo dukeneye undi mugisavuga ngo nshaka kwiga kugera kuri nivo ya nyuma gukora trading kugira urugo rwiza gutembera mu bihugu byinshi no gufasha mu iterambere ry'igihugu c'amavukiro uni iyi ni ntego kuno bwazo ikiri icifuzo ikindi gitekerezo kujya rero kwigaho ushimute muri uko kwiganyira hanyuma kugira iterambere ry'igihugu wirinde gesombe kuko nta musoma y'iterambere ry'igihugu nta munebwa y'iterambere ry'igihugu nta mucenye y'iterambere ry'igihugu ni kuvuga iyo ugomba iterambere ry'igihugu buryo wagombye iterambere ry'igihugu cyo mu ijuru ibi rero biharanirwa sibyo Bibiliya iravuga ngo guhera kuri Yohani Batista ubutwari buraharanirwa kandi intwari zibushoboramo imbaraga zishiramo ubushobozi none rero kuraje nanje ndaguteye intege kandi iyo wiyumvira ibintu byiza Imana irabiherekeresha ibimenyetso n'ibitanga Imana rero ntikakureke natakare turakeneye abarundi n'abarundi kazi benshi beza kandi beranda bashobora gukora Imana iyo basabye gukora undi mukisavuga ngo muraho mwaramutse neza natwe turashima Imana nanje ndumwe mu bakunda kumviriza inyigisho mutanga zikandema mu mutima hamanagira mu ndoto n'indoto nabonye ndahantu ndi kumwe n'umuntu umugabo mukuru wa korale nkabona ariko ambwira ngo ndamukorere umwavu ariko ngiye kumukorera agaca awuntana niho naciye mbona ndi kumwe na mwene wacu ambwira ngo raba ujya muntu agwaye umukurikirane ngiye kumuraba sanga agwaye diyare ambonye acishaka kugara umuryango musinje yari niho naca mbona ndahantu ndi mu gahinga kenshi ntazi ico ndahantu bariko bateragira irengarenga ariko sinabafashije nabona kumenga ndi mu gahinga kenshi ntazi ico kavako niho nabona umuntu ama inkoko zibiri nini na ntoya ambwira ndazizungurize hejuru ndabe iyo zigwa ndabigira mbona ziguye amwe nje ndikangura ariko numva ko indoto zawe zirimo activity zirimo umurimo zirimo igikorwa bisigura ko ibyo ari byo bisigura ko uri mu gihe cyo kugirana cy'intambara mu buzima bwawe ibyo byonyi iyo activity ibyo wakoze umva ko n'uwagiye bundi guhabwa inkoko n'umugisha mugarufete ko yaciye gutegeka ikintu cigiko gukora bisigura ko harimo umutego mu rugendo rwawe harimo imitego ngo ikindi kintu naco
ngo wabonye urugendo wari urimo nabonye ndahano ndi kumwe n'umuntu w'umugabo umukuru wa korali nkabona ariko ambwira ngo ndamukorere umwana ariko ngiye kumukorera agaca wuntara hano yumvire kumwe n'umuntu n'umuyobozi wawe mu kwemera niyo kuyobora inzira yawe mugabo wogiye akagusaba ikintu mukorera sibyo wewe yabihisemo kwikorera umwana agaca gutaha ni nkuko woja reka mfatire ku kantu nikigeze gusirikira kwandika anasirikira wanashaka jewe nakabyo namwende nari ngiriye nkumi haraciye nk'imyaka akabyo namwende ko haraciye imyaka itari mukiri iriye je ya 15 no kuvuga embi yatubwiye kugene yagiye kwirega kirego ubusambanyi uwo uwo yanye ko akamubwira ati yamarano n'ibyo niye mubwire mu cyemezo yaho yaramuteze mu nyuma mwandikira agakeda karongekana n'ibyo bakobwa bakora bakora basi amubwira gende hagiye kandi sepremi yaduhenze ko yari ikakireye kuko twabana muri uwo akera amubwira ati mbese none wowe none jewe ni wongeye kwagiza abandi bamuhayiza kameze igomba mu cyane wongeye kwagiza abandi ubundi muze mugwanye ubugome kuko bubaho ibyo tuvuga ntibitakara eri pahore sambore neze kuri Christ ariko burya n'amapahore y'uwo munsi ntagenda kuko arasigara ku mbuga zitandukanye sibyo kandi mutima ko mutuceranitse muze mwiyuba kuko ikintu mwakoreye yahishije kidasokorokera ahagaragara kigetse tumaje impamvu atagisangira kandi twamama misamisho se mugatondo twaje kukaza kutuvugiza niho rero yabitubwiye byaraheze haciye imyaka myinshi nabizi ko namwe cyaciyanye nabene cyose baraciye ariko mwumve mu byo biraba nikuvuga rero wewe ubwiye urumva ni mukuru ni umuntu wishimiye mukuru wa korale ni nk'umuyobozi w'umutima wawe wowe waragusabye ngo nkorera umwavu yawuhisemo sibyo ubundi kwikora umwavu ni kugira isuku ngo ariko kumukorera akawuta nuko yokoye mukira ahubwira ikintu uri umufashe gukora kumbe agambiriye kubabaza umutima wacu kubabaza ubundi rakadabaye nk'akaruhu uri mu mwana w'umukobwa umuntu akagusaba ngo muryamane nk'akarorero sibyo akagusaba muryamane ku by'ukuri umuhungu w'umushurashutsi ashaka gusambana umusambana yagusabye yashatse kwabira mu gusambana akabura hasambana abayikoreye ingingo abayikoreye iki baragusabye ngo zimukore nubwo bafasha ngo umukoze umufashe icyo kintu numva ko uwa wakiriya micafu yiwe kabika undi ni micafu mukabata n'umugabo yakwabira gusutse muri ubaye kubere yiwe ubaye kubere yiwe n'ubwemo mu babazo ari mu ubaye kubere yiwe mu byo muze mu byo kubere ni ikintu icyo bashira mu mugabo atari wiwawe yusambanye uri umugore ubaye kubere yiwe sinzi ko mavungu yabona umugabo abaye kubere yiwe no nukuvuga rero wewe ahubwo agace usanga wewe wagiye kumukorera mugasanga bigutaye agaca guterana ati nibivuga ko twaryamanye nibivuga ko twagizene kandi abakarorero werutse niho mu byumva rwose werutse ari umugore twaganiriye ambwira impamvu urugo rwashenyutse sanga buriya Bibiliya iravuga muri Zaburi ngo umunyabyaha niyeri mu gihugu cy'intungane ngo yiruka atawumwirukanye kuko ugiwe muri babona ko bose bameze arambwira ati jewe mpamvu nabwiye ati naryamanye n'umwana w'umusore akiri muto mugabo umwana w'umusore sinamenya ko agomba kunyigarurira twame turyamanye benshi bose ati rero mpapuro afata umwanzuro ko ibyo ntazosubira kubikora fashe umwanzuro ko ibyo ntazosubira kubikora waca abantu umenga namaciyemo agembera none ati kandi kito gutangaza akiri muto n'uwo ashobora kurongora urugo rwate kandi yarinze nukuvuga rero ndavuga ni none mwabitumwa n'iki n'amafaranga yaguha cyane we wamuha kwara abasore bamenye ibanga ku bagore babasaza kwera abagore bafite amafaranga mugomba kwentera hariho n'abagore bamenye ibanga ko bakiri bato kuko bagomba gukamura ngo ati kiniki cyangaro nta mwana azonyereka ibyo byose biba avuga to ya rino n'igito muri kura mu rugo ni kumugabo yarabimenye ko nikeka ko yabimenye ngumba bamufise bakire amafoto y'abantu banje abashira kuri Facebook arabapibiye ngo kabavanga nandi bakekana amafoto yanje ngo ndi mu cyumba cyane musanze muri rubere ni kuvuga iki rero urumva wa iminaniro yiwe werazi ngo agiye kumutuma umutwaro
mugabo asanga bose bananijanije ariko cyane uwababaye ni uwo mugore mugabo mwumve nawe ngo yari mikoze ni kuvuga rero intege nke zawe urimo sibyo intege nke zawe urimo zizokugura icyanzo cya shetani ugaprofitwa n'ufite icyizere woha imitwaro yawe ubu nyene witeze ko ari umuntu akomeye kuri wewe agaguprofita ukibaza ngo aje kukuremurura sibyo kandi nawe akakwereka yuko umufitiye akamaro ngakumbe aje kukunaniza yashaka ngo umukorere ari wewe yagukoreye agomba kuwugutako okay ngo nkabona ariko ambwira ngo ndamukorere umwavu ariko ngiye kumukorera agaca awuntara wewe baza ko wamugiriye neza ni nko gusibye gusabana gusa ni nko kwa amafaranga sibyo ndabakandi karorero ugasanga ubu nige twe tukiri imbundeke z'amadenye basi hari imibabaro twabamo ugasanga n'ibintu ukora nawe ubwawe je nko bari ibintu bibi nkabona ko nayo nk'umupayi sibyo ukabyuka ijoro ugiye gutora amafaranga yunguka ntitoyaronka uyaguhugutiza yurikida kugira ngo uteremesha ari hejuru yayo umusororera ifana ugasanga watoye nk'ibihumbi 500 kubyuka uri inyungu apare icyo yakoresha byo nyene bijya kumeta nk'ibihumbi 500 uri umusomo uri umwambuzi ko n'ubuzima twabaye cye nabo barimo Mana rero yamwe gucana nukuvuga rero kandi kubikora ubona umengejo ejo mugabe cyo nari ndindiki nari mene nari bise nzogurisha natongo nari bise nzogurisha nari umwari mu kazi nari muri credit myakindi ejo ni ryari yo myaka ibiyoheze ngeze mu manutsa ngana gute ni mutafata umwanzuro isi yo igomba kuba byazo umusaruro rero washanga ubu wewe utandaza nko muri kiosk sibyo cyangwa muri boutique okay uregeranya amafaranga hagacaza umuntu yigiriye mushira amabwe ati wewe nizimba amajana 2 nja kuri kida mwisaimwe nzonda yakuzana isi ngucereza kurangura naho bazakoza muri control sinda gucereza kugira ku motive aje ati mbenda kurengereza ko gafaranga kurenza ngiro za 20 agacabuka ko umushara wahembwa 30 cyangwa 40 sibyo cyangwa 50 ndetse n'ijana ajaba no murengereza ko veni kandi yamaru yagarukanye agaca kugira confiance ahubwo confiance aguhe mukiye urayariha urakuba mu kazi uragirana nico umva nigiye mukibakora confiance kandi rimwe inyungu runaka mwategekanye mwese ko yabo uyatwaye no yatanze mwese mu mwana ufise inyungu ugamuriko muzikora ukutariko umva rero uko arukugaba none aciye mbona ndi kumwe na mwene wacu ambira ngo raba uryo umuntu agwaye umukurikirane ngiye kumuraba asanga agwaye diya umuntu agwaye diya n'ucishe sibyo n'ucishe mugabo bikazira kugiye bitari kuzira ko bikaza kuri arire bitari kuzira ko ubwo diyare ni wa muntu arungika bwije bikaza bidakenewe bikaza kumwe bitari bikaza bidasuzo bikaza birenga kontrasiko mugabo mwumve ngo byategeza diyare no kudawa gucibwa ngo no kudawa ntabwo gucisha fo cyangwa no gucisha ruguru sinzi ko muvuga ntabwo aricyo kinyimisi y'umukano gucisha fo ni kuvuga abari umuntu ari mu nzira yewe sibyo yo kubohoka yo gutabara mugabo gaca biza biranyeruka biziye igihe kitacyo cyo gutuma n'ideri bwase ni kubohoka ni kubohoka usibye ibindi bishobora kuyongera ni kubohoka mugabo gucisha ruguru kudawa ni kugira iyo ucishije ruguru kudawa hari igihe ubigwamo hari igihe ubara mu musenga hari kugirana sibyo ni kumenya ibanga Kristo yavuze ngo bivindani muri mwebwe nibyo bigaragaza aho muri we nibyo byica ibinyuma sibyo kuko kudawa ucume mu rwakira ibiri ndani muri we urabishesha ni kumenya ibanga mugabo gucibwa ngo nibyo amaze kwinjira ndani biri muri we usohoye kandi ku mwanya utariho kandi biri bike kandi bigenze nuko rero mu byumba nuvuga rero wewe ngo acha kwereka umuntu kandi uwo muvukana akwereka umuntu ngo gwaye diyare mbwira ngo urabujya umuntu agwaye umukurikirane ngiye kumura abasanga agwaye diyare ambonye aceshaka kumpra umuryango umusinje iya niyo nacambona ndahane bariko bateragira irengana ariko sinafashije uwo muntu yo orientation wahawe yari umuntu ari mu gihe cyo kugira n'icyo kubohoka mugabo ntiyaguhaye akanya nimukorera wewe wa mukobwa wamenye banga kwera igihungu cyo kigabo runaka sibyo wari kuba hari umuntu washiriwe mu nzira ariko arabohoka kugira ngo nawe mufatanye uruganda mubohokane cyangwa mufashanye mugabo ntiyaguhaye yo mahirwe kwera impamvu runaka Nuko rero Bibiliya bikubwiye ngo ukuri kurabikora ushobora gutakaza amahirwe yawe ukaba uri kugendana n'umuntu w'indyarya ku buzima bwawe gushika n'umunsi Imana yakurungikiye intumwa yakurungikiye mu marayika yakurungikiye mu gishaho cyangwa ry'Imana utazoronka ayo mahirwe kubera icyatumye guhunga nikiri mu ruhanga rwawe
nico yabonye kuko ngo yakubonye acaruga ucugenda baratika baraterenga ni wabafashije waciye ugenda kandi nawe ngene utabafashije ongera guhura n'umuntu rero muri uko kuzimagirika kwawe ni uko uzoshobora guhura n'ikindi gikorwa Imana gusaba gukora ntugikora ukirengagiza ahubwo ukabona umenga n'umunaniro ugiye guhabwa niki hanyuma muri kwa kutagikora ugacubura nikikugerageza ukaja gukoreshwa ibitari ngombwa reka ndayikuzane mu ndoto mu buzima y'indoto sibyo dufate kuri umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu cyangwa umugore no kuvuga ubuzima ubayemo umvize ikindoto bibiri kirakubwira ubuzima ubayemo ubu ni wari umunyamugisha ariko ubuzima ubayemo buri mu mutego kandi uri karagutega nuwo wubaha nuwo ukunda nukugira kwa gukunda muri uko kugutega wewe uzi yuko ariko kumara umunaniro nawe ukamara umunaniro uba mufitananiye akamara mugabo kubyukuri ariko ashaka kukunaniza Imana igushiriye mu nzira uwuza kukubwira ingene woca bugufi reka mfate kuri umukobwa urya muhungu ubona ariko arondera ubuzima ubona ariko asaba imbabazi ubona ariko arakubwira ati yamara je ubuzima mbaye ngo n'umbwa ngomba kugera kuri iyi ntege urya muhungu ariko arabohoka urya muhungu ariko ari itandukanye niki urya mukobwa ariko arabohoka bivana n'uburiwe ndiko ndarotora kugira ngo mwumve intego urya muntu ubona kurondera mugabo ubona afise agasembwa adafise ubutunzi ngugufise adafise ishaka adafise irari nk'iryo ufise mu mutima wa cyangwa ushaka urya niwe Imana yagushiriye ariko kubera cagiye uri kurazemperana na wa muntu ariko arakurya agomba kukwikoreza umwavu unzogera kuza yugara ibyo aragukeneye atakibigukeneye ko abyikorera cyane arondera ubundi abimukorera nawe kubera gucunanizwa na wa wundi yagukoreza umwavu kananizwa na wa wundi wari witeze ko n'umusabikiwe cyane mwasubirana cyane ubona utemvize udufaranga musaba imbabazi tuzosubirana uca wiheba umaze kwiheba uzongera uhabwa ijambo uwo mwene wawe uhabwa ijambo Imana iguha umuntu nkawe ameze nkawe akwigisha namara kukwigisha akwereka igikorwa ukora akwereka ingene wo kugwa kw'inzitizi akwereka ingene wo kugwa kw'icankiro akwereka ingene wo kugwa k'uruhombo akwereka ingene wo kugwa kw'ibyonyi n'ahandi wasanga abantu mu murima w'irengarenga mugabo nawe nuzobyitaho ahubwo uzokomeza kwidodomba mbese abakozi b'Imana ni ngombwa bavuga ibya 10 ni ngombwa bavuga amashikano nani cyo kintu cyanya n'Imana yagushiriye cyo kugurwa kw'icyonyi kwa kwidodomba Imana ikikwicecekera kuko Imana iziduha guhangana nizitanga guhangana n'abantu muri ko muri gisha cyangwa mwawe message yawe no iguha kududura iguha kuvuga ninacho nashingiye ko cyagiye kubabwira icyo ntaye yujya mu Kristo ujya mu mama yavuze sigwe Imana ishaka ko duhangana n'abantu yarungikanye ijambo ryo kuri ikubwira ati bakire nico cyako tujya mupfakazi Sarefati agaburira Eliya ku bintu by'ibitangaza areza ahabwa ibyo kurya bitazova nukuvuga ikireri yapinga n'ijambo rya Eliya akavuga ati nawe reka kuba umweswa utenda gucumbira agafunsi gajyama tukazoba no yari kubadekonya mbwa kudapinga n'ijambo giwe byarakomeza izo rengarenga niho rero mu nyuma cyahura n'undi muntu wazanye inkoko zibiri ubure ucyuja mu bigirwa mana ubwira utangura uvuga uti ni nambara ubusa ni nishikana ningira umuhonjo ningira ko nindaguza ucuhereza mu bintu bitari waciye ukangura saba Imana rero yibwira uti ngira icyo nokora nk'ubwo kwicyonyi icyangiro ngira icyo nokora kugira ngo nkubwe kwinzitizi mu buzima bwaje kandi nubona Imana ibigukoreye uzodushingira ntahe imatse ariko gusa Bibiri iravuga ngo kizabakora kw'ibyo n'imivumo n'imikoshi nuko muzokumvira itegeko ryanje nimwibwire mu mutima ngo ntimunjyajyanya bigiye munjyajyanije muze twiyunge namwe hama meze mvuge ngo nzanira babakunzi banje bamutwungana isezerano mu gihe bari banshikaniye impao ryo ijambo ry'Imana wizini nabonye fise umwana atari uwanje Wumubaye hamwe na mutoyi wanje ndiko ndabaha imiwe nyina w'uwo mwana na mwene wabo baca baraza batora umwana wabo ndababwira bajane imiwi isigaye baranka je ndayirira njambona ngiye kugura ibigori by'intete barabinyima haca haza umuntu ambwira ati aho ni kwa nyoko bukwe acaranjana ankura impande yabo musigure muzoba mukoze kandi aho hantu ndakunda uharota kenshi murakoze umukama wongereza umugisha mwarahezagiwe nawe warahezagiwe Imana n'amahoro ikurinde ibyo byoye urumva kubona urota ufise umwana mo nimba ari ikintu kiruhije ndababwiza ukuri ntange umuntu azokubita umwana afise icyamugaburira uzogikore nk'ukora igikorwa cy'urukundo ugikore kuko umwana arazimvye sakura
ngo kubyana ibigoye nko kurera nagenda ubwira no gutunga ko bitoroshe umuntu avize icyo yanazo guhene ngo kunanirisha umwana wawe uzakore kurera umwana wa murundi ari kuri kukorera Imana uvuga uti ngomba iki nange nugasuzuma umukara bazoza bakunanirisha nabo bagenda bagire uzosigare wipfuza kandi kizobuza ikinzo zabuzipanga umwana numutahe Gaya mujaje ni barunde bazani bande ibyo rero ugasanga usigaye ubaho mu buzima bwo kwidodoma banzura b'impamvu arige biba biri ngombwa umwana nafita frère scolarisation niyo fita ubugena cyo kwishura na tubugena fungura bugena yamarora girego cyo gituma ari bamwe muzohitamo gufashiriza iwabo mukabashiramo ubutunzi bwawe kuko ari gihe uzomufashiriza iwabo akagukuramo umukama na gusenga kandi bibaho mutabijyanye rero nango isonza rikagaburira umwana we atari wowe umubaye nubu ibyo uri kurakora ntabwo ari neza yawe ni nko kuba uri mukobwa ukabashize ku murongo umuhungu cyangwa muri ko mukorana n'umuhungu uri kwavuga ngo hengo dufaranga membwe ugenda ugura inka genda ugura iki genda kumba zorongora ubundi mukobwa ubutunzi bwawe ariko bwamuzamuye ni nko kuba uri umuhungu kavuga turumva rero giraga kioske kugira ngo nizakoresha kumba zorongorwa niki azorongorwa n'ubundi muhungu ko nuko biba mu murima w'ubundi muhungu Kono kwihenda Imana ikirakubwira ati byo uri kuraka nabyuzi uriko wonyene urishogota mu mutima kuko aho uri kurashira ubutunzi bwawe ni kwa murundi siwa ngo baje kumutora yihanganye hari ibintu bituma kugasanga washize ubwambure bwawe habona washize amaranga mutima yawe habona ugasanga naho worenganywa nta kindi kintu uri bukore ugasanga naho worenganywa nta kuri ukitwara biteye isoni biramara amaji yumvire wewe wari umugore w'umuriro ufatanye n'akana kagasore kakuriye amafaranga wo kwitwara he iyumvire wewe sibyo wari nyina w'abana urabataye iyumvire wewe wari umwana wo kuregwa umaze kabiro mu dufaranga wintu by'ababyeyi wawe inyumvye umuryango wawe ufatanye n'imbundeke ngo muri kuri Facebook cyangwa urubuga runaka kuri amafaranga yose wo kwitwara uraceceka kuko wamenje wo kwitwara uraceceka haraho mwaririwe mutabwirizwa kuhaririwe nicyo bisigura rero icyo rero bisigura sibyo ngo bace baza kumutora bavuga ati twana niyi migwi bariyangira ucura yiriye yimvira icyo sigisuzo wayibagaburiye nawe barasi niba nakubwiye merci urakoze ibikiniti aha mango nce ndayirira ncambona ngiye kugura ibigori by'indete barabinyiba urumva hari inkundo mwinjira bo muhamagaye icyaniro hari ubuzima mwinjiye bo muhamagaye imivomo hari ubuzima mwinjiye bo muhamagaye imibabaro barayinyiba hace haza umuntu ambwira ati aho ni kwa nyoko bukwe acaranjana amuri impande yabo amusigurira kwa nyoko bukwe nagenda babwire ko ari myuka ntabwo ari kwa nyoko haratandukanye cyane nyoko ni mawe inkaje nawe bakunze umve ngo ufise intambara bizorangira ubabaye mu mutima umve ngo nimbura umukobwa agararira ubukobwa bwawe kandi wagarira itegeko ry'Imana gira Imana uti cyo ndi wakingitse sinka kujyajyanye sinka kubabaze ariko nawe ntabahara undinde byo nambura umusore nuko nyine nambura umudandaza nuko nyine genda itegeko ry'Imana ubundi ibyo uri kurakora byose bizorangira ubabaye ibyo uri kurakora byose bizorangira uhemutse ibyo urakurakora byose bizorangira ukoze ibyo abantu batari bakwitezeko none rero kuraho icyo cyohe none rero kuraho uwo muvumo ku buzima bwawe nushingire ku itegeko ry'Imana mu butunzi bwawe mu gukunda kwawe ubundi ubuzima bwacu buri mu bice bitatu hariho umubiri umutima n'umushaha umubiri ni ubutunzi bugaragara ibyo tugera ko imishara dutunga amazu twubaka abanizeye umutima ni ibitekerezo bizima kugira ubwenge kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza kudashora amarangamutima yawe mu muvumo cyangwa mu mugazo cyangwa mu mitanire y'umuriro umushaha ni kubamwerana ni kugendana n'Imana gukundana n'Imana gukorana n'Imana ibi bintu byose rero kubera igisoko twavutse tumaze kwitwa abantu ababyawe abazopfa abari ngira amabwizo kuri ko tubikugwa ko no kumvite ko ry'umugamba niyo mpamvu birivuga ngo bura mu ngeragereje tumwe muri cumi murangenda gukora kwibyo rero babwira ngo ikindi kintu uzokwiruke wowe umaze ibone gutungana ko ari kibi bikorwa uko tugeze isambana sindi basindagoza mugahura n'imyatsi ko hari inzigo ngo hari imibabaro ugakunda ntukundwe wakundwa ntumve maremo kabiri ibyo bintu n'ibyo bwira Imana ibi
bakureko muzavuga ngo mawanita mwiriwe neza ni mwaroga kanya murandotoreza indoto Mjo gyahiye ejo narose mbona imodoka ya fuso ipakiye mu bwishi iri kiduga mu barabara ryamvuka bicabaye naguma shaka kuyinyegereza ngo abarimo ibambone kubera ko warare yirimo nijewe nari mfise umwana wiwe kuko abi wabo n'uwo mwana ntibashaka ko se wiwe amubona rero iyo modokari yaraduciye ko irarengana ariko abarimo batubonye umugabo twebwe yarenze tuyibona subiza ibyasezara hari amatungo hari utekeye mu mutima wawe Imana igashaka kubikora subiza ibyasezara uyu munsi kuko iyo fuso yariduze ku musozi wayo hagiye yamatabaro yawe mugabo icyatumye winyegeza nuko wari ufise umwana w'iwabo badashaka yuko uwo amutunga uri kumuja wundi subiza ibyasezara kwasezara gutunza Imana iduha nubwo kumugaragara sobwo kubunda uyu munsi naho narose mbona ndiko ndafasha basazanje gusoroma ibiraya mu ndimiro zo muhiranye umufashe umuzoze cyane wongeye kandi kwisanga mu muriro nukuvuga ni nkuko kuba witwararitse umva basi hari abantu mwinaniza ukavuga ati cyo mama kameruko cyo papa kameruko hari abantu mwinaniza ukavuga cyo basazanje kameruko kumbe nawe ntaburagera bwira Imana ishira ubutunzi ububasha ubushobozi muri wewe kugira ngo baramire kandi wongere ubamire ibyamwa ubereke intambwe iyo kugira kubafasha gusoroma ibiraya undi gusoroma ibiraya yo usanze ari ibiraya bidoshe bigize n'ingenzi mu bwoko bashafasha gusoroma ibiraya ni kuko reka basinda bakara mu yafashije gusoroma ibiraya ndiko ubuzima nabanyemo n'umugabo yansanga yishwe cyane na mushikiro kubera yamutunze ari umusore amaze kukwiza 18 mugamutunga nk'uyo yago kugaburira mu ntoki araba n'umushoferi agendesha bisi yiwe mugabo iyo bisi nofeti ntanzi yiri hamwe narasiyo yabiri hamwe ni yamesa baramumesera nikuvuga amutunga nkuru yakuburyo nigiye yari yamaze kurongora urugo wamenga iyo bigonze ko nyine ngo n'umuntu agukoze isoni we gwari urukunda amwereka ubwo bwari ubasha zari mu sibyo mugabo kubyukuri ntabwo ari bwiza arigiye umwana umureka sagukunda ntaguhifa ingugu murobetsa akwigisha kuroba ifi rero uri kunaniza abasaza bawe mu kubitwararika cyane ngugirane hariho n'abakobwa munaniza abasaza banyu mugahangana n'ababara mu kazi banyu Imana ikabara bikicecekera mukaba muri ko murakora ikizira kubera ki wisanze muri kora yasoromeje nibibi ndabako atarukundo bakunda cyangwa ko atakuntu basure cyangwa ko atakuntu bahagararira hari abantu ugasanga umugabo n'umugome akubita umugore ugasanga umugabo n'umugore nasoma mugabo kuvuga ngo two kubera ko nawe uzi swate nturagubaka swate wihebeye Imana swate ugitene ngo yumvirire musaza wa nimboreko umugore asonzanye n'abana akugenda nguvuga uteka Maria Minerva cyangwa Nsumbi biro 20 by'umucera baregwe mutwe yironke wacugwe no amafaranga musaza wawe barakuje musaza wawe uziko igitutsi cye warujya mu ryango wamufashije gusoroma ibiraya kundi ibiraya no mugisha mugabivana ugenera nico usanzwe uri kurabikora mu ndoto harimo activity raburabe uburyo banyemo n'abasaza wawe hari gihe ugomba kuresolve ibibazo byabo ugatuma badaha agaciro abagore babo cyangwa ingo zabo cyangwa gatuma badaha agaciro urugo bazubaka mu myaka iri imbere ugasanga umuhungu muzima arazi inkwano siwe arazi ibintu byose ni gukorodona gusa ugasanga nta nakantu nakamwe nta nagatsina kamwe kandi ntabwo ari byiza kuko muri icyo gihe bitagumye bigenda gutyo mu rugiwe birangira urugo rugendetse nabi cyo nanje ndakizi kandi Imana ikibabareka abagikora niyo mpamvu namura mukazanje bamaye wiki aya nibagende bubake ari mu ikosa no muhano mugabo na musaza waje muhagararira wapi ikindi muguma mutwigisha ngo dukunde ijambo ry'Imana ariko jewe narabuze uko norimenya kandi Bibiliya ndayifise ndabura aho mera naho mpereze niho bishitse nkahitamo ngasoma bukeye mba namaze kuhibagira none rero nashaka umfashe umbwire uko nobigenza kugira ngo ndagige kandi ndarimenye muzoba mukoze ibyo saba mutima mwera ndabigora ariko ikindi cya kabiri iruhande gusaba mutima mwera n'abantu dusaba tugasabira mu kirere Imana nawe sinjyaje kandi sinjabye Imana izu ubwenge yadufashe yaduhaye izu ubutore yaduhaye izu ubudahangagwa bwayo buri muri twebwe nibinguma ndababwira none yusaba ijambo ry'Imana ukavuga uti reka ngenda kuripinga reka ngire iga ko ijambo ry'Imana urisomye rishire mu ngiro rihinduka ubuzima
rihinduka ubuzima rishira mu ngabo ati ahiri umunyakigongo ko nabazokigirira ngwanira ko uwo musi umunyakigongo iryo jambo riri ryo nzongera kuba mu buzima bwawe ngundi si gusoma amajambo y'Imana menshi mugabo sipe sindi kubahenda Imana niyo cyabona ngiri trenda yagaze kukigo sindi kubahenda Imana niyo cyabona kupana je nangwe gusoma bibiri ijambo umva mvise inyota mvise umwete kubyo ijambo narisomye nawe woza ugashiramwo urumva ugafata isumago ugafata iserego ugatera nguri nkuremo nigikoma kuko ushobora kurisigura bivanye nuko wiyumva none beshi ntibiriko baravuga ngo murekarere ngacumuye inshuro 8 ibyo bintu ndumva narumva ko bavuga ngo Imana yabujije Petero mucyo nziriye ngurati none rakizuru Petero yarabiri kwari kugira mukangura gende kwa Korneliyo arongera akavuga ngo mwaramutse neza nagira ndabasabe muze muduwe inyigisho iramvuye mwigishemo ibijyanye n'amazamu y'umunsi amajo hariho inyigisho wariko wigisha ucuvuga ngo byiza twoza turatanga icya 10 cyo gusengera mu izamu kanaka kikibizo cyo kandi nganije okay none kwizamu byose rigizwe n'amasaha 3 umuntu acamara ayo masaha 3 nyene ariko arasengo ya n'amasaha 3 no kuvuga ise yigizwe n'iminota 60 no kuvuga amasaha 3 n'iminota 180 urabi kintu kiri mu cyumba cyumvikana ko ari iminota 18 izamu byose nimba wahisemo izamu ryo hagati yisaha je wanashaka ko nari naciye ndongera ko buri nazo ni hajya mwahora mubona ndungika iminota 23 nayo naraciye ndongera ko igitigiri gatanu kandi shinge mu bujuje ubuhanuzi ubundi icya 10 ikizamu ubu izamu bya mbere ni hagati ya saa 6 na saa 9 mugasi yandiko ndigije cyasigurano uberetse nabyigishije ahubwo nzora ndabiba byanditse nze ndabitebenze biracaho irindi ni saa 9 gushika saa 12 irindi ni saa 12 gushika saa 3 irindi ni saa 3 gushika saa 6 irindi ni saa 6 gushika saa 9 irindi gatandatu saa 9 gushika saa 12 igindwi saa 12 gushika saa 3 iryumunani saa 3 gushika saa 6 aho twahere ni ateto na tubisore bikegaruka sibyo nienda wapinze nikuvuga rero amasaha 3 niki amasaha 3 ni minota 180 kuko tuvuze mu masaha umva ko ta 10 kirimo ucuvuga ngo niki ukagabura ni 0,3 kandi 0,3 ni 30 nikuvuga ugiye kubitora ujya gusanga ari minota 10 nikuvuga ukavuga uti byo nimba nahise n'izamu byo guhindura izina karore ni hagati ya saa 12 na saa 3 ukabona ko muri umwanya ugize iminota 18 yo kuba wewe mu jambo ry'Imana nimba wumviriza audio nimba wumviriza iryo zambo nimba wumviriza ibyaheze nimba usoma bibiliya nimba usenga ukabihitamo mu gukumva kw'ico kintu ugikoze kumva kw'ico kintu kibaye cyawe kumva kw'ico kintu ukigenda none kwizamu byose rigizwe n'amasaha 3 umuntu acamara ayo masaha 3 ahubwo ni 18 kuri ayo masaha 3 ni 18 minutes c'est 180 minutes iminota 18 kwijana nuko rero iminota 45 iramaze Imana ngina muri bishimire mwese imanezereze utunezereze twese iturinde kubabara kandi iturinde gutetera mwaraheza byo aricyo ngomba kubabwira ni mukuru ngo muzomenya ukuri kandi uko kuri kuzohindura kuba bidegembye sibyo ni mumara kumenya uko kuri muzoba bidegembye ni Yohani 8:33 ariko uko kuri kugira ngo kumenye murabwiriza gushira umwete mu gusenga mu kwigora mu kuzirikana ibyanditswe byerana icyakabiri kugira ngo uko kuri mukumenya murashikwirizwa kugabanya amajambo y'ugupinga mushingiye kuri doctrine runaka jewe ahubwo mugafata ko Imana yanditse ari cyo nyine Imana yanditse ari cyo nyine yenye ubwayo niyigo ububasha bwo gutsimba tarako bwo kugikomera bitaruko nibyo koda bitaruko nibyo jora ariko iyo biruko birakonda nukuri aho muri komande tsine zisi ushinze kubahaza ibyiza ushinze kubagirira neza abarinde kubabara kandi abarinde guteterwa cyo mumenya cyoco inema y'Imana niyaba mu mitima y'igwiriye rwose muzobushirizaho kuba basamuragwa bibyiza by'ijuru
mwarahezagiwe ukomere cyane. Yesu Kristo ni muzima kandi agira neza byose, naco muzomuburana ndumve kuvuga naco muzomuburana. Shaka kuba ndabikubwiye muri uyu mwanya ufise ingwara runaka, ufise umunaniro runaka, ufise igisuzuguro runaka, ariko ndakubwire ngo kumbutekane. Kubera iki? Ari abantu babigize ari byinshi bapfa batagize akanyamuneza. Mugabo wewe nawe ukibabara, nawe ugikenye, nawe ugisa n'ufise igisuzuguro runaka, nagenda kubwire ko Imana mutananirwa, Imana mushobora byose, Imana umurengezi, Imana ndeturuye, Imana nyene ijuru n'isi, niyo kugusanasana, niyo kugusahiriza, niyo gusanura ibyawe byari byarasambutse. None Isaya 40 zikavuga erega nta yindi mpamvu yo gupinga ibyo mu isi y'umwuka bireke iby'umwuka. Niryo jambo Kristo, nico kiganiro Kristo yagiranye n'umugabo yitwa Nikodemo. Muzomisome muri Yohani 3. Nikodemo araheza hindurwa amateka kandi gushika n'uyu munsi. Bakundwa umugama ubu turabana n'Imana. Holy amore ya Kristo muri twebwe, murindiwe kubabara ahubwo mwagorebwe muri byose na hose. Mwarahezagiwe cyane, komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose, naco tuzoburana.